Manang Biyada! Hello, gagayaman tumanan to gayam yo, Jenna Almoy, te akas manang biyanang, kantakin drama iti biyag ti tao. Welcome kayo dito YouTube channel, Jenna Almoy, te drama. Kapadasan ni Cubs at Jackie, saan napod na nagantin tayo drama? Ngayam sakbay na, hello man pa iti Nabon family, from Dick Dick Popoy, Arlene Corpus, kan nagiti anak na kan Fernando Corpus, dita mabilang panike, kan Chinita makadangdang dita Hong Kong. Kasi mantikunan ni Cubs at Jackie, dirma ng biyanang, awan makunakit ti asawak ta saan mo taman nugal, ken saan mo't lamang martek. At dadagiti gundaway nga agreklamo nga aramidan na mo't lat ti ibagak kenkwana. Nagbaliw lang ti amin kapoy ti saan kwa ni namnama apasamak. Rogyak man nga rud ti agsalaysa. Talaga nga at dadagiti tattao kayat na tagnam ay lang. Nay, anyat itan tanabutob mo, bakit? Anyat nagsaritaan nyo kan na naispiit ay aya? Natakawan ka no damadel ah. Anya? Kasan ana pasamak da ita? Apay, di ding kandado tiri daw da. Amumutin dagitag tatakaw. Uray maitrang katiri daw, adalat ta pamuspusan da. Laptop, kwarta kan appliances kano tinatakaw. E di rabi lang. Uwin ah. Sapay pa, datangawan CCTV da. May maya mula ko man da CCTV iti balay. Nang runa ka agrairan dagitag tatakaw ita. Isungag pakabit ta mamat iti CCTV. Anya? Tapno agbuteng man dagitang agtatakaw. Gastos ngagpaiso ng para matitipagsayaatan tayo. Nang runa kat adda babasit nga anak ta. Asino tinagpakabitan nyo iti CCTV yun, Nana SP? Ni Marco, Jackie, apay. Adamo lalako da CCTV? Wen, adamot laeng. Mabalin agumatang kayo kadakwada. Isudamot laeng ang timang ikabit nukwa. Manong nga tangay ti mabayadan. Depende no anya ti makurso na daan nyo. Saan mo't nga agpapada ti presyo da? Ada ka di kontak number ni Marco kada kayo, Nana? Mabalin na maala? Mabalin laktamot. Alaem tas ikan ti makisarita kenkwana. Mabiit laeng takita ti number na. Adamot la Facebook na. Anyat FB na aya. Kita akman ta sa pulag. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Da kayo matgayam ti tataulan ti aso mi, nanang. At dadagi ti apukaw ka. Sanda pa'y anadismiss, nanang? Ay kastaya. Ayabak kumaiday di balay. Ha? Apa ya? At dadagiti kasinsinda ijay. Tapno makapagbanding damot ah. Alas 3 pa iti dismissal da, nanang. No kayat yo, di da kayon timang sukon kadakwada iti pagadalan. Itulod yun tulo itan dito'y balay intun rabi. At malangarod. Nay, anya dayta? Ha? CCTV, nanang. Ay, nagpakabit kayo iti CCTV yaw. Tamadanagan ni Jackie di naamuan na anatakawan ti may sa akalugaran tayo. Maya makiday tapno da CCTV yaw. Ngam gastos mo day tananang. Sana balin na. May maya malaan no da CCTV ti balay. Naibusan ta abasto tayo, Elmer. Gumatang tayo pala di tayo store bakit? Mas makatipid tayo no di sentro ti paggatangan tayo. Awan mo't nga rod may ibaon bakit? Kasi kangay, awan mo tarami dumita. Awan pa'y trabaho. Masadutak bakit? Alamot din ha? Saan man aday ta kinasadot mo ti pagandaram? Kun may isa, anyat orasin. Ang mga numasapa man titudunan. Kadama payong. Wano saan nagkaputi kalatan. Inton bigat laangan bakit? Mapan kaitan, tawan mailuto abalon dagiti ubing inton bigat. Amumot nga da klase da. Jak amo na niya tigatangag injay. Ilistak tigatangam. Nay, adda kay mo't gayam dito'y paradaan tataan daw. Nay, adda mo't balasang akadwam. Asino day tangay tata? Kaanakak ni Aika. Kastaya. Kunak ano... Now, sa bali man ti pampanunuti mo, Elmar, narugit at talaga ti panagpampanunot mo. Nay, saan mo ta? Da kayo mo tata. Ading, nice meeting you.
Kastamat, Manong. Kahit yung tiag halo-halo, ilibre kayo. Napudot nga minti panawin. Ay, kay mapantayaw. Nasakit tingipon ko. Diyak makapangan iti halo-halo. Ala, saklat ta nga rodin ti ilibrem, Elmer. Ay, saan Masapol akadwa tayo ka nakam Taka mo kwalangan. Pansit. Intay pansit, ading. Ay, sige. Mabalin, Manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Daytoy. Nabiro ka kung ti FB na ay ka. Ag-friend request ka na ako sa'yo. Nay, busy ka mga cellphone lakay. Matakamot gaya man bakit? Kasangsangpot ko lang. Itimplaan nakman iti kape. At damot karga di termos. Agtimpla ka latta dita Saan mo't anarigat nga aramidon day takad bakit? Ha? Kitaam nga dar aramidag bakit? Anyaman daytan aya? Online games manan? Saan mo't Kita mga ron. Adala buy-buyaag. Anyat buy-buyaham. Dagiti man babae a seksin. Saan mo't buy-buyaag laang no kasano timang tarimaan iti naperdi a rice cooker. Tatarimaanak man di rice cooker ta. Ay na, hindi pala na panatawin ang naperdi day jay. Itala mapanunot mo tarimaanan. Lumabasak pa ay ka. Ne, papa namang Elmer. Ijay garden manan Awan ngamin trabaho mi iti konstruksyon ita. At the garden mo, sa makikon construction ka pa eh. Kaya't asawin day ta, adot kwartam. At damot basit Saan unay nga ado? Katamtaman ading. Ay ka, nalpas mo tayo aramida mi di kusina. Ay, sige, inak pa'y agluto mang Elmer. Sige, tamapanak mo tan, ading. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakitak akinasaritam da jeng Elmer. Adda ka didakas na, angkal. Nasingid kay samot tan iti tunggal maysa. Katsat ko nga minday jay, angkal. Ammom ka day, nga adot putot kan asawa da jay alalakay. Amo ka, nakitak iti Facebook na. Ammom matlagayam. Apay nga rod, makisiningid ka pa'y laking ko Kaya't kulaang ti makipagayam, angkal. Ay, kita ang mga numabiktima na ka da jay alalakay. Dakis ka kinibakit na. Depende lat namo ta, angkal. Anyat amu tayo ngay, ang mga no isugayam ti mabiktimak. Niya. Umay ka mampay dito'y lakay. Apay ka day bakit? Kitaam ka di daytoy. Apay day ta? Awan mo tan makita ka video. Naperdin samot tan dayta CCTV. Ayun. Awan ngagpaisaw. Nalakamot gayam ang maperdi ti kasta. Amom timang tarimaan? Anyat amo di tangay. Ang mga no damot tan nakuti dita. Tay samot ngamin lalakaan day ta. Awan madadail adagos. Awan pailat makatawon na nadadaalan. Ipatarimaan ta ko ma. Sayang lang ti kwarta dita. Ure di mon ipatarimaan no kastamot lang analaka madadaan. Nana SP, adda mo yung agtartarimaan iti CCTV. Addamat, apay. Ay, nadadaal nga ron ti CCTV mi. Sayang mo ngamin, ang mga numaripair pa'y dayjay. Kaano, taawagak itan. Ure itan ata, eksakto. Siyak lang tadda di tabalay nana. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nabayagan ni ay kaakanakam dito'y lugar tayo, kabsat. Kay kayat nabutantag na dito'y balay kabsat. Apay, awan trabaho na. Adang home base. Rabi ay ti panagtrabaho na. Anya trabaho na aya. Anya jay kunanan. Agtut-tutor sama ti kunana. Ay mayat ang arod. Kunaklan no agis istambay laeng di tabalayo. Agbakasyon ti kunana. Ngamintugot na mo ti trabaho na ditaw. Mayat man ti kasta at trabaho. Tasaanan ang masapol arumwar iti balay. Wala, saan mabanog nga gumkumyaw. Sa bagay, kastamot ti uso ita. Tauray dagiti kalugaran tayo adaduma. Home base mo ti trabaho da. Agpasentro kita lakay, inak makitsenda. Siya akong di makityenda bakit? Si kalatan ti agbati dito'y balay. Anya?
Ilistam dagiti gatangag ta siya akong timapan. Ni, itaman pa'y. Kano kasadot mo ti makichinda? Siya akong timapan. Tapno saan ka mabannog, bakit? Tapno makainana ka. Aguray ka man. Adan sama, basol mo. Isungagin sisingpot ka. Nay, awan mo't Kaya't ko lang ti makatulong ka, ta asawa kakit nga rod. Mabitla nga rod. Ilistak ti gatangam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay ka, anyat kaya't asawan tinakitak Ha? Nakita yung nga? Sa nakabulsag, tapno jak makita ter aramidam. Nagkuyog kayo iti dayjay nga Elmar. Good. Anya ko maita, uncle. Nagkuyog kami lang. Di mat binalaagan ka aliklikam dayjay alalakay. Awan matdakas nga aramidan mi, uncle. Nasayat nga rod ti kasta. Makisinsiningid ka iti adda asawa na. Awan makitak adakis iti dayta, uncle. Maiparit ayat ti makipagayam. Saan mo? Anya je mangmangag kwa sayang gusang may papankada kayo iti kaanakan ni Andong Elmar. Anya asayang gusang, nanang? Nasingad kayo kano iti tunggal may sa. Wen, agkuyog-kuyog kami. Ngamawan mo't dakas nga aramidan may nanang. Ay pangasim Elmer. At dalang arod asawa mon, makikuyog ka pa'y iti balasang. Sapay ubing ka na pintas. Numamuan ni baka mo na itanyalat ko na ngay. Basta awan aramidan may nanang. Makiriyon yun tayo inton bigat lakay. Sa anak nga umay bakit? Yapay nga ikaw ang matrabahom na bigat. Awan trabaho, kaya't ko tagina na. Sigurado maturog kay manan ijay. May sa Arabi ilaang mat. Tapno sulit ti biyahe. Da kayo latan timapaan. Ikuyog mo dagiti ubing. Tama nga no biglang agchat ni Bosket ada trabaho may. Awan kadwada ang mabati dito'y balay. Maminsan laang matiti makatawan day tariyon yun. Mapanteke din. Sa anak asumurot ko nakmat. Agbati akon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Awan nakakita kin ka simrak dito'y balay. Awan siguro. Tanasip ngat-ngat. Rabiin. Talaga nga ingagarak nga inadap ti silaw di tarwar. Tapno awan makakita kin ka ay ka. Sigurado ka saan nga agawid ni bakit mo, Wen, inton bigat pa iti awid dagi jay. Siyaklaang ti tao dito'y balay mi ita. Ni, adamot gayam CCTV yung. Di ka madanagan, tadadaal day ta. Artila day ta a CCTV. Sigurado ka, Uwan ko nakalangaro day. Nala, umay kakit din, tamang rabiitan. Tapno masapata amaturog. Adda ka di aramidam, Jackie, balasang ko. Awan na, ape ka di. Mabalin nga i-review ti CCTV yo. Di mo't adda CCTV itiruar ti balay yo. Maala na di ta kalsada, saan? Wana na, ape ka di. Adda nga min nangibati itinagado a basura dita. Ket awan mo't mga klon no asino ti akin aramid iti dayjay. Naiwarwara ti basura. Sige tayo review no madamdaman, nana. Sige man, balasang ko. Tapno maamuan man no asino dagita atat tao. Nasaya at taddakan, Elmar. Ne, apay kasta ti Jarmo Jackie. Awanan kay tibangin. Gatal ka, lalaki. Isumat lagayam adi kasi morot anak kiryon yun. Tay may gayam day jay nga ay ka diti balay. Ha? Kasano Kasano anamwa kasta ka day ha? Nagkita kiti CCTV. Ne, saan ay adadahil day jay? Wan! Ngam pinatarimaan ko'y dawang ka. Naimbag gayam tadyak imbagbagakan ka na tarimaan. Tapno maduktalak tirinukar nga ramid mo. Bakit, gwa? Nagisistorya kami laang mo't kini ay ka? Agulbod ka pa lang! Naglawag ti panagin inarakop yung manipon iti salas aging gayjay kusina. Naggidan kayo para simrak iti banyo. Naggidan kayo nagdigos. Bakit? Sinaklot mo pa ngayon sarak iti silenta. Agasam dayta. Di nakpay masaklot nga asawam. Ngam day ja babae. Sinaklot mo ngayon rekos-rekos dito salas. Samoin sarak iti silenta. Kalpasan na, agkin-kinamat kayo akas lati kakaskasar na mabuybuyak iti pelikula. Gwa,
Sorry, bakit? Linangay milahang dayjay. Nagayayam kami itikin na tseran. Idi ko Natsurang tarupam! Ala, danugan nak bakit? Tungpaan nak. Tapno maalay-ayan tiriknam. Ala, italayak ti bagik. Tungpa, matarupam! Pumanaw kan! Di kan kaya't amakita, Elmer! Nanano ka, Elmer? Agkalkalingutan ka ngay may dito'y balay. Nanang, pinapanaw na kong asawa ki Jabalay mi. Anya, apay aya. Naamuan na anapan ni ay kay Jabalay mi. Idi awan da nga agiina. Daitan, ti bagbagakan ka, Elmer. Anya nga ita. Daita ti maganab mau. Nanang, tulungan lakman ang mga ayo iji manugang yo. Ay, mabainak laeng. Kumaanaw ang basol mo. Nga madamag. Agdadata. Isa mabainak. Kunanan to keda kung konsintyag ti mading aramid mo. Iso nga anusam at ibunga ti aramid mo. Di ka mga mindim nga ganyak. Di kag pampanunaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agimpagi kan, tagawid kanay ka. Angkol, May kalagayam dito'y, tapno ibabain na kami kinantem. ni, saan mo ta, Angkol? Aggunay kan, pumanaw kan. Tamangan no idarum na kayo ni Jackie. Nakarkaroon ang problema da ita. Sorry, Angkol. Nakulaapan ti panunot ko. Nakabaso na. Nasulisugak. Nagayatak laeng mo. Saan ada ka gayat? Basta amom apilyan, ti pakiin na yatam. Darasodos kan tumay. Namin ano abinagbagaan ka. Ngam di ka dimngag. Sukir ka ngamin. Sorry talaga, Angkol. Ela, pag nakmamday tayo ka, sapay ko matagbal payo kan. Kat di mon ulitin ti inaramid mo. Wala, Angkol. Promise. Naimbag nga oras mo, Jackie. My love. Dakkel asan dya, para keng ka. At pasurot na 2 kilo amangga. May 1 kilo asarguelas. May sasapad asaba. Apple kin orange. Amok ngamin a paboritom dagita a prutas. Apay nga da ka manan. Agsubli-subli ka mo dito'y balay. Imbagak mo't kan ka adyak kaya't makita ti panagropropam. Sarong karang kayo kadagita anak ta. Di ka mabain nga agpakita kadakwada. Kalpasan tinaramid mo. Sorry nga minan, bakit? Please, pakawanan na kumamatan Sumurot kan itinadya babae. Ipadawat ka kankwanan. Sikat ti love ko. Pumanaw kan kunakmat. Dagito'y prutas ngay. Iyon nagkupay Ibatim ditan. Yung nagkunton madamdaman. Talaga ka di adin akong mapakawan. Saanan? Awan katulungam amang padakkel ka dagiti anak ta. No di nakawatan man Naglayeng ka no di naktulungan? Sana kaputag sinatakot di nakmatulunganan. Agtinulong talata amang ipaiti kasapulan da. Basta santan ngagdan na. Suportaram na kita anak mo. Tano saan? Talagang ay darum ka. Anya. Nagsaritaan mi nga roda na imbag ti sustento dagiti anak mikat ka asin na on time mat ti panangted na iti suporta dagiti putot na. Nadismayaki ti naramid na iso adjakon inawat pa. Kat impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayam mo, Jackie. Ala, gagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam at timanan tigayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras iti tunggal maysa. Kumusta kayo manan? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ng tayo drama ita kat manipod ka ni Kabsat Masa. Sana po nanagan. Ngam sakbay ti amin makablawa mapay da Milka Fajardo dita Bagabag Nueva Vizcaya. Glenda Natividad dita Nueva Ecija. Ken Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia.
Kasi man di ko nanikab sa masa, dirman ng biyanang, may sa ako na senior citizen. Kaya't iti nabaluak, inalanak, ti kakayso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak ngag may sa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong ket masurunak launay. Kaya't na niya ti pakasurunak, isutinnak isalaysay. Ben lakay, mangrugi akon nga trabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalag ti anak ta kininanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awiren ta. Kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni nanang ko ni tatang, tamasaksakit ti amak. Agsapol talangan iti agbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabut-butang samot ti mga ala iti saan ta nga am-am mo. Adda irik-rekomenda idi tay kasensin ko. Kabsat kanu ti babaunan da. Nasisingpot da kanu agkakabsat. Ay kat mayat nga rod ano kasta? Di namot siguro basta irekomenda day jay. No saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo Tamangan no agtatakaw. Wenno saan, amangan no napintas kan ubeng. Amangan no gargaryan na ka, Ben. Am mo dya katrabahwak ti alaan mi, nanang. Nasingpot ka no. Ngata, amangan no agin sisingpot mat. Ay narigatan. Ado ti mang limlimo itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Di damot siguro irekomenda day jay no saan anasingpot, nanang. Jak kayat ti sarampiang kencis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O nanang, di kayo matanagan. Siyak ti makamaw. Anya ako lordeta in cutex mo, abi. Jak man amo no anya akulay dayto eh. Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mat, saan na makasisirap? Makauma mo't ti red a cutex. Ay kasla kayat kumot ti kasta akulay Ket agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay wan man tanay, umat at idugmanen dagitoy kukok. Ken pasukatak to'y cutex ko. Ay, nauma akon iti red. Ay, dayta kulay ti buok mo ngay. Anya dayta, ash blonde ka numit nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mangpapudaw, ken mangpaubing. Agpakulurak man mo iti kasta. Ay, katuan ananang. Nanang, iso ni Kikay. Ti agbalin ayayan ni Balong. Ha? Naimbag nga oras yun, nana. Balasang ka, no? Balasa nga kidi namin sa nakalman, nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isong adan boyfriend ko. Balasang kalata tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dayta nanang. Damo yu pala tinagamam mo. Ngam kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak nasing petak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawatak pa'y Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpot, Kikay. Apay, di yu kayat ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay, nanang? Nadagsan tirik na kunkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Sa apay man, madlaw mo't anasingpot, kun napartak ti gargaraw na. Tsak kursunada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na. Nakamanicure, pedicure, kundi alahas. Di kolor pa'y tibok na. Kun madlaw a pinapuskol na jay kiday na. Kun jay kurimatmat na. Pinanayunan na. Kun naka-make up pa'y. Nagdadakkel pa'y jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rod ti kayat na. Addakat katulong akastan. Nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kasta Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na, di trabaho na.
Naimbag nga oras mo, abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. At dadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta ng rugeng ngagtrabaho na abe? Nabalayan. Nana, manuti lutok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka. Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, Nana. Ah, abalayan. Sino rin dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak nga ampang abalayan. Ha? Sino nga rin dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong, tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak kanaon. Nakapsuta kon nga agaw awer. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay iti naimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Nana. Agao ka nga ruden tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibadok ka maya mayt. Agbado ka iti nalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kastoy nga rotista ito abado. Kan saan na ka na iruam nga agbado iti nalawlaw, Nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kin ni abalayan ko. Ha? Ala ni Nana. Tila ibagbaga na mo. Saan mo't Di ka naglibak. Pati jay lakay akaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. Saan mo't Nana? Alakit din, ingka agsukatan. Agpantalon ka man. Saan akas taafited lang aruden tabadom. Naka-short pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga lakayo iti babaon ninyo. Apay nun nila ang abalayan ti pagaw-awirin nyo. Ta isupay ti panangdan nyo. Ay natatang, di mi maitalik ni Balongkin ni Nanang. Takas laawan pakibyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni Balong. Kano agsangit, kapungtot na. Jayamot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit ag sarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo, tatang. Imbes ang makitinulong kada kayo, ta makipagnanaidla kada kayo, ngam saan ta padagsinsama dito. Ala, baybayan yun, tatang. Uray ko mano pensyonada, tapno makatulong mat iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na, kat dumawat pala iti anak na. Kat anya pa'y ngay, wun sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibaga medya asawam tadi na is-spoil dan dya inana. Amo na daytan, tatang. Iso na laang tano saan na ang mapagbigyan ni Nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon, tatang. Ta ang mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa'y jibabaunan niyaw. Apay ay anardo. Ata no balasang ka, umay ko arman. Addan nobyo na. Gan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mo't anapintas. Napintas na. Nagsiksipay. Tanakamama at mo't. At dala ijay balay ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang. Kunak na balasang pay. Taumay ko kumaarman. Awanon, addan nobyo na. Asawaan da pa'y kat sigurun iti mabiit. Anyamot day tanga style mo, Kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairuama kun iti kastoy, Nana. Sana kami na komportable na katadag ito'y. Uray ko manutunay dagita. Ay, 295, Nana. Ang anto'y daduma, intadagiti nagbalin nga amo, kiti kalabas. Intadawan no tinakaw mo.
Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, inta jay maestra nga amok ide. Tuy pulseras ko, inta jay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, inta jay nurse nga amok ide. Kan tuy singsing ko, inta jay pensyonada bakit nga amok ide. Kan dagito na dumaburluloy ko, sagto to 95. Kanta buok mo, makasisirap. Nakaranranyag. Pakulay muntuman itinangisit ta buok mo. Jak kayat nana. Mas romanyag nga mintirupak no kasto ti kolor ti buok ko. Kaslamot si kati amon iti kasta nga itsuraem. Apay, asino ti amo ka data? Siya, wano si ka. Da kayo nana. No siya, proud ak ngagbali na katulong. Kanapay bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amat. Basta jak kaya ti style mo kikay. Kita umot basit tane. Maarta pampayan ni Abi ang manugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita basit kay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron, tayo nakagpulas. Nakarubata ko, Manong Ben. Mapana ko ni Di Palengkay? urayo mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit. Kasta tilangam, amapan makitsenda kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabiyab. Nagpudo nga rin mo ijay ruwar, nana. Naka-shades kapay. Palingke jay papananta, saan a beach. Ala, inkay kat agpulas nanang. Tamapan kayo. Aldawan. Oy, kumare masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayamon manipod ang prod. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon, amare. Ay, nana, inamampay kumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Nay, asino jay kadwam nga ay mare masa. Bus mo ka de, amom. Amo asa sa wumot mare. Katulong mi day chay. Ay, ay, sorry, Mare. Kunak ano iso ti amom, ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin nga musika. Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amumatan ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun. Nagtayag lang arudan, nagsiksipay, nagputaw kan talaga adakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay, sige mare agsinata dito yun, tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan, mare. Makitam, kat ibagbagadan asikati amok. Kat siyak ti babaunan, gapu iti kasta pa nagkawkawas mo, kikay. Ha? Good? Apay, basol ko nga raw, nana. Saan nagaputa babaw na nakaka, dagi si pambalayla ang tiba daw. Masapol mga agpurmaak nang runa ka kasta tinakay ruamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobraam kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod mo ti panag-make-up ko. Di da kumama lapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig nga ag-selfie. Isa masapol ang napintasa ka kanayaw. Jakamukan ka. Ikatin kansan akatulong mi. Ha? Di mo ikan kano ni nanang kikay. Palabsumlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man laang manang abe. Adda ka di karbangan ni nana masa amang papanaw kanya. Dito'y balayaw. Da kami tinanghayarkan ka. Da kami timang susweldokan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laang kikay. Apay ngay nga rod akas di ni nana masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet.
Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasjengar aramidan na. Agul uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni Nana Masa, tabakit ka nga rudan. Ngam adama rik na kamasakitan. Tanudagduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bayam ta ibagak to iti asawak, takasarita na ni nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsura. Ngam no ni kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kas laak laag tanggad nga anya. Pati daytoy shades na. Bagbagay na launay daytoy no isuot na. Ngam no siyak ti mangisuot. Kas laak latuwato. Daytoy launay bestida na. Bagbagay na daytoy no isuot na. Kano ag make-up. Diyak met bagbagay tinapuskul a make-up. Kas laak laburangan. Ay, anyamot nga mindagitay nga agasawan. Tadida pinilpili tinagbalin ang babaw nunda. Diyay kat napintas kan sosyal tinaladan. Mapagbidbiddutan dalaki nga ruden asyak ti babaw nun. Kat iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo mat nanang. Kan nagpakulay kayo pa'y. Violet matiin koloryo di tabuok yo. Wen, kasapulan, tapno di da ibaga akatulunga. Kat nikikay ti amo. Ha? Tagay saan ang maanawa iti kasday apa nagpurpurmana. Data ti kumama at abi. Di ta itulok ang napimpintas ni kikay ngamdat. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngamdag iti amo na. Baybay anyulat ta ka din, ta fashionista ni kikay nanang. At dakat babaunanan a fashionistan? Ni kikay nga ruod nanang. Ay, di yu pa'y lang amin sukatan. Tay padak abakat kumangamin ti inalayo a katulong. Awan mo't panggapuan mi amang papanaw nanang. Tanasing putmet kan nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan, nga awan mo't gap-gapuna nanang. Ben lakay, nakitam tay jewelry box ta. Awan mo tandito eh. Ne, jak amo Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas kan sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigod apang hikab-kabilak Dito'y mat ang kanayon ti ayan na. Sa pulam amang ano na misplace mo lang. Italang mat nga damapukaw dito'y balay. Manipod na nga la kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kaya't yung asawan ngay nana, siyak tinagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali? Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag pabasol latan Anya tamok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabutang ko ti kasta nga aramid. Pusto daytan. Nakita kon iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ha? Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair nanang. Isungag kurkurimanen. Anya? Ay, sige sir. Iparang yun, no? Asino tinagtakaw tan narigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. Ha? Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yu tikas dyan, nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin. Kaya't ko lang amin ang mapabasol ni Kikay tapno papanawin yun. Naturodakla na nga ramid. Tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya? Sorry, anak ko. Isublik mo't laang day chay. Kaya't ko lang ang mapabasol ni Kikay. Apay, anya launay ti kagura yu ayakin ni Kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko ana.
Sorry talaga anak ko. Pakawanan na ko ma. Awan intensyon ko amang takaw iti dayjay. Isublik mo't laeng. Anyat basol ni Kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa. Awan mo't kit de. Ngam kasuron ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglanglang nga akatulong. Kat ni Kikay ti amo. Numot ngamin agpurma. Kasla mo. Day talaang tirason, nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta rason nyo. Ha? Bakit kayo, nanang? Enjoyin nyo kit di tinabat-bati apa nagbiagyo. San atila pa kariribukan nyo? Taura anyat mapaspasamak. Talagaan na pintas ni Kikay, nga ura anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit tikas diyang inaramid yo ha. Pangaasyo. Wan anak ko. Ikarik. Katsuri ba nun? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat konti pumanaw ngam awan matsabali a pagkamangak no diti anak kulaan. Natauhan nak iti dayda na pasamak iso manipod idinja kun ginura ti babaunan mi kat iditi makkelan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matan ta anak ko ti asawa na nga agtrabaho. Alakastan, tugayam mo, masa. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Nabara kablaaw para kada kayo amin itinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Ngam sakbay ti drama makablaaw mampay da Rinaldo Di Pano, Dita La Purisima La Paz, Tarlac, Alcatlin Umayas, Susan Despe, Dita Singapore, Ken Marita Kokya, Dita San Quintin, Pangasinan. Kastiman ti kunani Kabsat Kulasa. Dirma ng biyanang, at da nagbali na nobyok iti ilimi. Nagdan na kami iti may sa boarding house, ngam insukat na kiti sa bali, isa nagawidak. Nagpursigiya ka nagtrabaho aging gapi mintas ti biyag ko, nagsubliya kiti nagabangan mi iti ex ko, takayat ko pakitaan anapimpintasan ti biyag ko ngam iso. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Agabang ka, kunam? Pumanaw kan dito'y balay, kulasa? Tatang, nabuslon ti gasolina no aging nawid dito'y balay. Kat di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Sana balin at least sana ka mabannog. Kahit pagabangam nga raw, Ije sigod ang nagabanga kidi Ije nga balay ni Nana Mariana. anya. Kapay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manen ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. At dan business ko. At dapayan lugan ko. Iso ang nalipat akong dayjay. Ang mga nuagab-abang payla ijay ti ex mo. Kanya ko mayat kit di ata pakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya? Di kay kadimadanagan tagin nawid akiti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam kulasa. Nakapasyar kamat. Kumusta kan? Long time no see Wen, taumayak mo ng agabang diti palay mo. No, adapay bakanti Wen, adapay do a kwarto. Apay, agabang kamanan. Wen kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho ka manin ditoy. Wen, tada pwesto kiti sentro apaglakwan itinateng. Kat nagastos mo ti gasolina no aginawid a kiti lugar mi. Adayo mga rod iti ili. Ha? Apay, adalugan mon? Addan nana.
Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa yung jilugang ko. Nga automatic. Amom tagmanehon. Amukon na. Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilukan mo nga'y. At jirwar na. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng na Mariana. Saan unay? Mangrog-rogi ak pa'y laabumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kat, at danobyom, wano nakiasawa kan. Awam pa'y ngarod na. Agba akaksamot tun. Apay nga'y, awan agar-aram kan kaya. At damot ang, jakman amo, tamanipod insukat dak, kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga aging gaita. Apay, di ka pa'y nakamove on aya. Nakamove on ako, nana, nalipata ko na Adelio. Aywan, at dapay la ka di boarding house na di takaaruban ni Adelio, nana. Una, di tada nga agnanaod iti asawa na. Ay, kat ad anak dan. Adun na, agsasaron no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat nga Adelio ita, nana. Ay, jak amua, ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpigsa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Dilibak ka pa lang. Kahit munsa ti makarama na. Sige, padasam din ang kabil kanyak ti darong nga. Ila. Ay sus, agap apa manen dagiti Uma. agasawa ko lasa. Isuda da kichay, nana. Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rod babain da. Diyay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybayan na dagyay anak da. Takasano, barkadista jay asawa na. Aya. Malas nga rod ni Adelio, anana. Ay, ganabon na. Nakarma siguron. Gapoy ti pa ng pasakit na kanyak ide. Ha? Ay na, makasang itakmanon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Jak magawitan ti agsangit, nana. Pinagnamnaman na kiti awan. Ala, baybay amon. Lipata mo day tabalasan ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak lang kami ni Tibagek. Ay ayag Tibagek. Pinasakitan na ka. Pinagtaltal kag paimot nga ron di alalaki. Baybay amon. Di mon panunutan day ta. Tadan sa bali a pamilyan. Sumapul kakit di iti pakiboyfriendam. Makiasawa kamutan kulasa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Balot! Balot! Nimot Adelio jay lumabas nga glaklako iti balot, nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balo. Ayaban nyo man, nana. Gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka, nakakita kanya-kanya, Adelio. Uwan nga rod. Nakapasyar ka man. Ay, sa anak lapim masyar. Ag naagdak man nandito'y balay ni Nana Mariana. Agabangak. Anya? Kahit, kumusta ngay? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas ti biyag kon. Kas makita mat, blooming ak. Ken medyo limok magak. Uwan nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kasta, no awan problema. Ken, truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Dahi tabasit atrak. One, pangiluglugan na kitilakok anat naten kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrigat latta. Basol mo Ape ngamin natilay na sa asawam. Ape ngamin ngayon sukat nak ide. Ha?
Mano tigatangan yung abalot, Nana Mariana. Nicolas sa tigumatang, sana siya. Mangtad kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabitlaan. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At 20 kat-gatangan kulasa. At to'y matibayad ko. Mabitlaan, tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakasati pang mag-game. Madlaw nga kung konsumisyon kay ti asawam. Mangmangag pa dito ti panagap. Apa yun ukwa? Ay, pasensya ka yun. Jakmut ngamin maliklikan ti mga pa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti putot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Madlaw kas lamasin, sinit. Kasan ugad tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbengak, ta agpay suma ngamin nalinuko na kidi. Basta sinaan awan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka napimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Alhabay-bay amon dayta kulas. Napalabas ang dagit. Umay kalumugan na nadilyaw. Itulod ka ni ti papanam. Sapoy nakabaklay kay ti sakaw. Ay, saan ang kulasa? Mangparak no madamdamay iti tricycle. Umay ka kay din. Mabain ka pa'y laang. Ilugan mong tasako binaklay mo. Anya day taya? Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rudan tay tulod kan. Agbain-bain ka pa'y laang. Kadama na palabas ta. Ha? Ay, ala nga rod Agpilit ka mo, di makilugan ak nga rodan, kulasa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa. Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siyak kumati na sawam di sika kumat driver kaw. Ha? Manangalilaw kan tumay di. Lino ko na laang. Pinangnamnaman na kiti awan. Pasensya kan kulasa. Talaga siguro mo't saan adatatin na ikari. Para iti tunggal maysa. Ay sana rason day ta. Talaga kidya balang kantis ka. Manangalilaw ka. Inulaw-ulaw naklay di. Saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka pala gam naka-move on. Nakalipat ak magkiden. San mga ron na maliklikan na lagi po no daduma. Tamanumot atawa na nagkadkadwata. Nag-live-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubing ka na pimpintas. Mala, pasensya ka manin kulasa. Jakmut ni namnama akas di ti pagbanagan ti relasyon ta idi. Ay, nalakatagkid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapat arapaap ta idi. Ngagnag ta di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapaap ta ngagbalin nga anak. 3 alalaki kan 2 babae. Ha? Ay wen, awan ka di pa nobyom? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigrak nga minan. Ang mga no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Ang mga nulukwen daklaang. Saan mo't siguro kulasa? Ha? Umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello Diana? Ayan mong, nakabaybayag ka. Mabisina kong. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan. Makauray ka kade. Agaw nga ama, kanay. Agsaraawan ti tiyan ko. Mabisinan dagito'y anak mo. Urayan may tisang pot mo amakan. Bay, nakabaybayag ka. Wen, makauray ka kade. At damot na luto amakan dita. Agluto ka ngamin Masadutak nagluto. Basta urayan may tisang pot mo amakan. Ay, Oh, apa kay sa manan iti asawam? wen nga rod. Awan na aldaw asan kaming agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin tinamnamaan ang agtrabaho y balay. Manya nga hindi nakatumpong kay iti sado ta babae. No siyak kumati na sawam di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapoy ti panangisukat mo kanya kidi adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangputan iti pangituludak iti bagas. Agyamanak manen, kulasa.
Isumot na anak kabaybayag ka, takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya ko ma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmot amang ilugan kanyak. Tanalabasan nak ija kalsada. Kat, kay kayat mo matan? Apay, kayat mo asubyan day a babae? Tilay bagbagam manin Dayana. Agatap ka man ako na akon. Di ka naglibak. Madlaw, alab mo pa ilaang day a babae. Kanura iso, madlaw asaan ang makamove on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapunlo na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga kuyog. Inayabam siguro dayay tapno agnaud manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asubyan jay ex mo. Agtal na ka kunak na eh. Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar aramidan yon. Grabe kayon! Nikot, paparawon nga eh. Raot at jay ex mo. Ha? Nagloko mo dayta Dayanan. Mangibabain man ako na akon. This drama is owned by Jenna Almoy de Drama. Di nakan pagan ano ti asawak. Iso amabalin ka ni. Di mon gargaryan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas at rak mo. Kawa mo dakas na. Tinulungak lang mo, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pa ilaang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pa ilan makamove on. Awan matkarbangam amang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo ah. Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka nga isukat na kadyasawam, bantayam. Ibulsam, dyasawam. Apira gayam at talaga dyasawa ni Adelio. Ay permi ah. Saan la si kati sinungat day jay? Adon tinagimunan na asinungat na. Silo sa gayam day nga inasawa na. Wala. Kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga idi nakatumpong laka nga ron iti apira. No siyak kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, kuma ngaman niya ngay. Adda ditan. Nalpasan. Talon ti anak da. Gungguna na. Ganaban na. Tama na nga lilaw nga men. Kulasa! Ayan mo! Aday padamag ko! Adak diti kusina nana. Umay kayo dito ha. Ay na! Pimanaw ka nun jay asawa ni Adelio. Nagsinada ka nun. Anya, kaano pa eh? Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio at nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya? Kadagi dyan anak dangay. Inala dyan asawa na? Saan? Imbati na kin ni Adelio. Manuabulan nga agar-aramakin ka. Kundi nakmutlaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakan ka. Ngumapay nga at di nakmutlaklonan. Ay kwa. Urayak nga min. Ang mga no agsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublan day jayan. Manun abulan tinapalabas manipod pimanaw. Kan may isa, at dalakit din nakitarayan na. Iso pimanaw. Anya? Isong aklonan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan kakulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to Jenna Almoy de Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinublanda pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Una, ngam talo ti anak da. Kat adda amin kin ni Adelyaw. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikardua nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Ay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelyaw.
Ngam ay ayatumpay mo lagayam. Napukaw idin, ngam idin nagsinadan iti asawa na, nagsublim, mananday tarik na kang guwana. Masiguradam, adi mong tuuyungan dagiti siyuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspud nung anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Adda nga minan kadwak nana. Agdan na kami manan kan ni Adelio. Anya, Kat kadwami dagiti talo aputot na. dukasta. Talaga desidido kan amakiden namanan kin ni Adelio? Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Katala makamuka kulasa. Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka, ayat masapul mo. Pakawanan nak, no nagpukawak iti sumagmamano abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis, wano simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmat kan Urnusan ta kuman ti amin kadata. Saan tan nga agapat, ani? Kaasi dagiti anak ta. Kaasi nga. Kinabailam tupay nga imbati ida akaslawan anyaman na. Pakawanan na kuma, Adelio. Saanan ang maulit day jay? Nagsinatan dayana, iso pangasim, di na kon riribukin. Sige, no kastamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabaling. Dakdakkel ti karbo nga kadakwada. Tababasit da pay. Iso asyak ti rumbang ang mga lakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming dito eh. Anya? Agpili ka. Ipanaw ko dagiti anak ta. Wano, urnusan tanti amin kadata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adelio, honey. Adto yung tikapin. At kapekan. Agyaman na kani. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mangputmat gaya man di asawa ni Adelio. Kutne, nag-sweet daman mo tan. Dagiti awanan bain. Manangal lilaw da talaga. Manangal lilaw da itang Adelio. Pinangnamnaman manan iti awan. Ay, anyan. Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam. Talaga nga awan mataktak daran day ta lalaki asauna. Manangal lilaw talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut ket nga ipanaw na dagit anak mi Iso kapilitan makisinublahanak ken ko ana. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kay di. Paasa ka. Manangal lilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry ko lasa. Ngam no kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Wano saan, urahim laangan mabalo ak. Ay saanin? Makaururay. Kanon to pa mabalo ka. Into nagkabaw kan. Ay na! May kadwanday ti apanang pasakit mo kanya kadilyaw. Sapay ko matadikan tumakarma. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday. Saan nga imposibleng agsinublanda? Taadda anak da. Di naktumad dengdenggan. Kunam nga wan romso aparikot. Anya nga ita. Napaw manan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kamin ti agkagasat. Ngam saan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko ana, tadan pamilya na. Pumanaw ka ngaminin ijay. Wan tatang. Jak kayaten ti agabang. Agin na widaklatan dito'y balay. Nasaya at mait, anak ko. Ay ayak launay ti bagik
ta na midwa anang namnamaak iti awan. Agbabawi akan ng aklon iti may kadwa gundaway iti ex ko, tanaulit ti pan nakapasakit ko. Ngam pinilit ko ti bagik ang nag-move on. Kat kaasi na kalpasan ti sumagmamano abulan, nakalipat akmetlaeng aging gaan na kinobyo akmetan, kat nagkasar kami. Kat maragsakanak na nakatumpungak iti nasingpet, nagagat kan managayat nga asawa. Alakastan, tugayim mo, kulasa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.